Dobar dan. Je li se ovdje polaže prijemni za glumu? Da, polaže se. Vi ste? Molim? Kako se zovete? O ime i prezime? Simonida Puhala. Šta ste spremili? Spremila sam monolog Nine iz Čehovljevog Galeba na nježni i na goropadni način. Spremila sam još poeziju i Hamleta. Mogu li da počnem? Molim? Molim? Mislim, mogu da počnem. Dobro, šta ćete prvo? Hvala, prvo ću da počnem. Monolog Nine. Prvo ću na nježni, a onda na goropadni način. Može? Dobro, izvolite. Hvala. Zašto ste rekli da ste ljubili zemlju po kojoj sam ja gazila? Mene bi trebalo ubiti. Ja sam Galeb. Glumica, mogu da sjednem? Molim? Mogu da sjednem, tamo piše da treba da sjednem, pa ću onda na goropadni način. Dobro. Može? Izvolite. Hvala. Ja sam Galeb. Glumica. Galeb. Pa šta je bilo? Malko sam se zbunila. Pa šta vam je? Pa ne znam. Pomiješala sam nježni i goropadni način. Kako? Pa ne znam. Ne znam, nekako mi je vruće. U stvari gore mi je vruće, a dole mi je hladno. Pa možda bih mogla poeziju. Dobro, izvolite. Jel mogu da počnem? Izvolite. Hvala. Jagode! Djevojčica brala jagode. Nešto je ubode. A mislila je da je trava. Kakva je to poezija? Japanska. Haiku poezija. Molim vas, da li bih mogla jednu bodybuilding scenu? Izvolite. Hvala. To je sve? Da. Još sam spremila jednu prigodnu svečanost, ako može. Izvolite, slobodno. Može. Može. Sarajevo. Beograd, Zagreb, Skoplje, Ljubljana, Titograd i primorski gradovi, Rijeka, Pula, Čilipitivac. Pa šta vam je to? 40 godina jata. Još Hamletov govor glumcima. Dobro. Je li ovo bilo dobro? Dobro je bilo. Hvala. Hamlet. Molim vas. Pa šta je sad? Gdje je ovdje WC? Druga lijevo. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Kjajević majko. Hoćete malo glasnije? Kjajevića majko. Malo razgovjetnije, glasnije, slobodno. Kjajevića majko. Majko Kjajević. Majko Kjajević. A Marko Kraljević? Jest. Majko Kjajević. Jest, tačno. Odakle nam vi dolazite? Ja vam dolazim iz SFRJ i Njemačke. Šta ste spremili? Spremio sam pjesmicu mušku epsku i 2 Hamleta. 2 Hamleta? Odmah 2, ja. Šta ćete prvo? Ja bih prvo, ako ikako može da mi odgodite ovaj ispit za septembar, molim vas. Kako to mislite? Pa bolestan sam. Šta vam je? Imam bijelu skjamu po jeziku. Pogledajte, molim vas, vidite sve. Dobro, ne treba. Ja razumijem, smrdi iz usta ko zvjerska nastamba, vjerujem.
Otkud vam to? Ma evo, druga, treća godina od kog sam očeo u Njemačku, pojavam se ova bijela skama po jeziku. Ja rekao, majko, da ništa pojio, da ništa popio. Rekao, da ništa pogaja jeziko izno. A po sam u to vrijeme pio onu mineralnu vodu, onu švapsku, 50 stepeni, to su ovdje pio u koju ljude. Ja odmah pjesnem da pijem, ali džaba. Skama se pjoši i zahvati ovako dopo jezika. Da vidite moje vas jezik. Ma evo je, ne treba, ma čas. Pa što se niste obratili nekom? Pa jesam. Kome? Pa zemljacima. Pa ja čim sam primijetio bijelu skamu, ja se obratio zemljacima. A oni, molim vas, oni se svi ovako strkaju ko mene, pitaju me, kaže, majko, te šta boji? Ja, koje boji? Znate kakvi su oni? Oni mi odmah tuži šefu, će me poslao na bolovanje i on ne bi nikakvi mojaka zaradio. A vidite šta danas majka radi, otiće bujija moje, jeli, ma ja Što se niste doktoru obratili? Mala doktora sam pomislio, čim sam primijetio bijelu skamu, a mislio sam nije ništa ozbiljno, mislio sam pjevoće, ma da vam pjevao, kažem, ja sam bio pjepao, vjerujte. Ma nisam smio, tražimo šefa da ide na bolovanje. Šta ću kući jedan dan, odem onako svijate, kažem šefu, šefe, ja moja ići na bolovanje. Znate šta on? Kaže, majko, ti si sabote. Kaže, ti vršiš diverziju na posao. Kaže, ti ćeš meni sad u Afriku. Kako Afriku? Kaže, u Afriku, kod Jaseja Ajafata. Kaže, u Afriku zemlju javova, tigova i jobova, moj noc. Majko, znate šta šefe ima kod nas u narodu jedna ona naša zagonetka? Boljeg job nego job. Pa tako? Pa ja odmah one svoje papije i nazad vamo i Jugoslaviju. Ne znate mi ti ispitivač kakva je to tamo zemlja. Ne razumijem ja njega, ne razumijem on mene. Mi smo tamo u Jugoslaviji ko gruha kruma, vjerujte. Molim vas, ljudje ispitivača, koji kako može da sjednem, šušću se ko bandeja, vjerujte. Molim vas. Sjedite, izvolite. Molim vas, da vam kažem ovo, slušajte. Prije nove godine primijetio sam 5-6 komada pljavi, jatki, čvojići, tačno oko jezik potiče, znate. A sad su ti čvojići najasi da prostite ovako u vidu većih hemoroida ovako dole, prije dnu jezika. A od njih se ovako proteže debeli svoje bijele skame sve do vrha jezika. I ja sam probao onom kahvenom kaškicom da skinem tu skamu i znate što sam vidio? Po hiljade malih čvojića poniko po cijelom ljudsku ko žito. Da udajte malo, molim vas. Dobro, ne treba. Ma udajte, molim vas. Pa nije potrebno ovo. Ma da vidite, aj mi jedan beton, vjerujte, molim vas. Udajte. Što ne jedete nešto, vidite kako ste mršavi. Ma kako da ne jedem, pa hrana me glavna ishrana, vjerujte. A to što pojedem, to samo pjožak i ozbiljno ni vječevi pušu pozada pjožak. Molim vas, da vidite ja sam došao, molim vas. Dobro, ne morate se skidat, Marko. Pa nema potrebe, Marko. Pa nema potrebe. Ma ima potrebe, molim. Evo neka vide svi, molim vas. Pa je i ovo ljudska figura, molim vas, vidite. Pa ja sam sebi ičim na onu čovječiju ibicu, Južni ispitivač, meni ne treba onaj jengen, ja samo stavim bateriju pozad, sve se vidi naprijed, Evo, ovaj moj stomačić ovako dođe ovdje, meni u grudi, ja nemam gdje da dišem, vjerujte. I svira kad dišem. Svira. Svira kako? A šta svira? Pa što ne vjerujete? Pa ne vjerujem. Aj čujte moj. Hoće da čujete moj. Da čujete? Pa nema potrebe. Pa neka čuje Simonida, jeli? Ako laže jog, ne laže koza, jel tako? Simonida, sad da vidite, moj. Sad da vidite. Pa kaže da mu nešto svira u stomaku, hoće da čuje. U stomaku. Ma svira, pa ne kaže. Aj čuj, moj. Ovdje. Evo ovdje. O, pa svira. Pa svira, znam da svira, ču. Gdje si? Dođe mi da vrisnem, Pa šta je bilo, Marko? Ma koza, jedna pjefate me. Koza, pa što ona misli da sam ja tranzistor, počeo da me vati ovdje zajedno, moje. Ma pusti nju, Đuđić, ja četiri, ovo vam ispića, pa koji kako može ovo za septembra, moje vam za mi odgledite. Pa dobro, idite u dekanat, recite nek vam odgode za septembra. Znači može? Može. Znači ja svoju bitku za septembra i dobim? Izgleda. Pa Đuđić, pitivaj, znate kako kaže naš narod? Nema bitke, nema jata bez Jaseja Ajafata. Jel tako? Doviđenja, vidimo se u septembru. Doviđenja svima vama, moji. Dobar dan. Ja sam Željko Stanarević Furija. Šta vam je to? Lična karta. Ma nije potrebno. Dobro, ja sam Željko Stanarević Furija. Možete malo dalje, samo Željko. Može kako da ne. Ja sam Željko Stanarević Furija. Rođen sam 9. Malo, odmahnite se malo dalje. Može kako da ne. Ja sam Željko Stanarević Furija. Stanite tu iza stola. Iza stola? Ma da. Može ovdje? Može. Ja sam Željko Stanarević Furija. Rođen sam 9. siječnja 1961. godine u Karlovcu. Socijalistička republika Hrvatska. Od roditelja intelektualaca, službenika. Državljanin sam Socijalističke federativne republike Jugoslavije, po nacionalnosti sam neopredjeljen.
Do 1966. godine živim sa roditeljima u Banja Luci. Zatim se selimo u Sarajevo gdje i danas živimo. Osnovnu školu završavamo u osnovnoj školi Silvije Strahimir Tančević sa odličnim uspjehom. Gimnaziju završavam u prvoj gimnaziji također sa odličnim uspjehom. Završio sam i prvi stepen pravnog fakulteta. Od stranih jezika govorim engleski i esperanto kao da sam tamo živio. I moralno-politički sam podoban. Za vrijeme školovanja i studiranja bio sam aktivno angažovan u društveno-političkim organizacijama. U Savezu socijalističke omladine obavljao sam ove dužnosti. Bio sam predsjednik općinske konferencije Saveza socijalističke omladine Stari grad, član gradske konferencije Saveza socijalističke omladine Sarajevo i član ideološko-političke i kulturne komisije pri Republičkoj konferenciji Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Za vrijeme studiranja obavljao sam ove dužnosti. Bio sam predsjednik Saveza socijalističke omladine prve godine pravnog fakulteta, član fakultetskog odbora Saveza socijalističke omladine pravnog fakulteta i član kulturne komisije pri Univerzitetskom odboru Saveza socijalističke omladine Sarajevskog univerziteta. Kao 10-godišnji član Saveza izviđača obavljao sam niz dužnosti, od kojih je posljednja bila dužnost načelnika gradskog starešinstva Saveza izviđača Sarajeva. Kao član pokreta Gorana obavljao sam dužnost predsjednika općinskog odbora pokreta Gorana Stari grad, te člana gradskog i republičkog odbora pokreta Gorana. Učesnik sam 7 omladinskih radnih akcija, na kojima sam 2 puta pohvaljivan i 5 puta proglašen udarnikom. Član sam Republičkog udruženja akvarijskih ribica i ukrasnih ptica. Od malih nogu, aktivno i s uspjehom bavim se raznim granama sporta kao što su rukomet, košarka, odbojka, te borilačke vještine, judo, karate i džiu-džica. Najviše pažnje ipak poklanjam sinhrono umjetničkom plivanju i sada se bavim kao aktivan član plivačkog kluba Bosna. I upisao sam samodoprinos za Agrokomerc. Dobro, jeste se bavili umjetnošću? Pa za kulturno umjetničke aktivnosti, interesovanje i ljubav pokazivao sam oduvijek. U raznim kulturno-umjetničkim društvima bavio sam se horskim pjevanjem i folklorom. Trenutno sam najviše okupiran igranjem modernog baleta u ansamblu Mensuda Matića Meše, u Univerzitetskom kulturno-umjetničkom društvu Slobodan princip Seljo. Kao veliki ljubitelj književnosti bavio sam se i književnim stvaralaštvom, pa sam čak dobio nagradu na konkursu Pedagoške akademije za literaran rad na temu. Treba htjeti, treba smjeti, pa da vidiš kud se leti. Dobro, Željko, jeste se bavili glumom? U sferi moga interesovanja za kulturu i umjetnost posebno mjesto pripada dramskoj umjetnosti, za koju odavno pokazujem najviše interesovanje i smisla. Aktivno pratim sva zbivanja i manifestacije u svijetu dramske umjetnosti, a posebno pažnju poklanjam proučavanju dramske literature. Dobro, a glumom? Glumom jeste se bavili? U manjoj mjeri bavio sam se glumom i režijom. Aktivno u amaterskim pozorištima, a povremeno sam statirao i igrao manje uloge i u profesionalnim pozorišnim kućama na filmu i na televiziji. Drugovi i drugarice, mislim da bi pored dužnosti koje sam nabrojao, dužnost dramskog umjetnika pomogla u potpunjavanju moje ličnosti. Šta ste spremili? Spremio sam jedan ulomak iz komada Samuela Becketa U iščekivanju Godota. U iščekivanju Godota? Da, U iščekivanju Godota. Dobro. Može? Izvolite. Može. Sako ću skinuti, on je moj osobni. Može? Može. Može. To je sve? Da. To ste vi gledali negdje? Da, ja sam to čitao i gledao. Gdje? Gledao sam u Univerzitetskom kulturno-umjetničkom društvu Slobodan princip Seljo. I? Mogu vam reći da se to meni apsolutno nije dopalo. Zašto? Zato što su oni to igrali odviše realistično. Znate, ja mislim da smisao Becketove tragične farse ne treba tražiti u onome što je izrečeno. Njeno smisao treba tražiti u pauzama, u nedorečenostima, u asocijacijama. Vi mislite da je tako najbolje? A vidjeli ste kako publika reaguje? I ako može jedna mala priredba koju sam spremio sa drugom povratnikom, Markom Kraljevićem. Dobro, izvolite. Može? Izvolite. Može. Druže Marko! Hajmo ono što smo se dogovorili. Može, Željko? Može, profesore, može? Može. Može. Za vaš hobi! Stopić, Bobby! I ako može još jedna priredba koju sam spremio individualno. Izvolite. Može? Može. Može. More for than one generation. Stylish furniture. Đorđević!
Drugovi i drugarice, računajte na mene. Sjedite, drugovi, sjedite. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Mima. Prezime? Šiš. Odakle ste vi Mima? Iz Hajnehaja. A gdje je to? Kod Piska. Ko, gdje vam je pisak? Pa ko Čekrčića tu odmah. Šta ste spremili? Spremila sam monolog iz Koštane, spremila sam jednu kompoziciju i spremila sam još svašta ponešto. Šta ćete prvo? A prvo bi ovaj monolog iz Koštane. Izvolite. Hvala. Sve što sam... A Mima, ko to govori? Pa ja. Izvolite. Sve što sam imala, to sam željela. Sve što sam željela, to sam imala. To je sve? Da, ovaj monolog. Dobro. Mogu sad ovu kompoziciju? Koju kompoziciju? Kokolo. Čija je to kompozicija? Fosili, brate. Kokolo, kokolo, kokolo. Kokolo moj. Kokolo, kokolo, kokolo. Kad si bio moj? Oni dana kad si bio moj. To ste vi radili s malom koreografijom? A nisam, nego sa muhtazom. To znate da imitirate mi? Znam, Koga? životinje. Izvolite. Mogu? Izvolite. A koja je to životinja? Riba. Kako riba? Kako? Moment. A koja je to riba? Pirana. Mogu još jednu životinju, molim? Izvolite. Hvala. Pa koja je to životinja? Chihuahua. Je li mogu jednu anegdotu, molim vas? Izvolite. Mogu? Može. Hvala. Ima izaći. A šta vam je to? A to si muhta za glavi u tramvaju, ona ga vrata ščepila. Znam još jednu životinju, ako mogu. Izvolite, slobodno. Hvala. Pa leptir. Jeste koji? 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 Pa kupusar. Ako mogu još nešto, molim vas. Izvolite. Mogu? Može. Hvala. A šta vam je to? Ali se u zemlji čudesa. Šta ste još spremili? Najglavnije. Samo moment. Šta je to? Rakija. Molim? Rakija. A ne, hvala vam. Hvala vam. Pa znam je da glumci piju, uzmite, molim vas. Ma hvala vam, ne pijem. Specialitet kruška. Ne pijem, hvala vam. Pa sama sam gazala, molim vas, uzmite. Pa dobro kad ste sami gazali. Tako. Šta vam je to na nozi dole, Mima? A pala sam s kruške. Šta će vam ove stvari ovolike? Gdje to nosite? Šta je? A ne znam, gore u selu su mi rekli
tako da pokupijem neke stvari. Sve sam uzela, evo imam tu i spisak, mogu vam pročitati, evo moment samo. Gvozderice za malika uzela, PP aparat uzela, zastava za mjesnu zajednicu uzela i nigdje ne mogu da nađem ono... Molim? Pa, ovo jedno je ovako, ovo drugo ovako. I? Onda se ovo uturi u ovo i prođe. I šta radi? Pršće. Pa šta vama treba? Ovo. Dobro? To je sve? Molim? To je sve? A jeste napisali na spisku, šta piše tu? A jesam, napisala sam. Šta piše tu? Jesam, moment, samo da vidim. Ne znam na pamet moment. Ono za ono. Dobro, to je sve. I još sam nešto spremila ako bi mogla. Izvolite. Hvala. O šta vam je to? Metro Goldwyn Mayer Production. Dobro, to je sve. Da vas pitam, ako bi bila slučajno primljena, da li će taj prijem važan za iduću godinu? Pa zašto pitate? Pa tek se iduće godine vraćam iz armije, pa sam mislila... Da važi. Hvala lijepo, da vidim. Zdravo. Dobar dan. Šta treba? Vi ste? Suđuka Mustafa. Pa vi ste taj Suđuka. Oj, pa ja. Pa niste napisali ništa u biografiji, ne znamo ništa o vama. Pa da izađem da napišem. Pa dobro, ne morate, recite nam nešto o vama. Mislite ono što volim, što ne volim? Pa da. Lakše bi vam ispričao život od Dragomir Paše Latasa, zato što se meni moje osobine čine nevažnim. Ali dobro, hakar mora. Da se povinim, ja ću sve lakše. Pa sjedite. Može. Znači ne treba ništa više, nego samo ono što volim, što ne volim. Da, tako otprilike. Oj, pa što volim, što ne volim, što je. Ja, brate, najviše volim ovu Čaršiju pjesmu, znaš. Zato što je Čaršija još jedino mjesto gdje se može srcem dihati, dušom pjevati. Uj, što sam ovo dobro rekao, jel ne? Evo, slušaj ono. Pute putuje Latifaga sa Jaranom Sulejmanom. Što kažeš, a? Meni je ova super. Znaš, ja ovako volim ove pjesme. Znaš to? Što? Zato što samo dobri ljudi pjevaju, znaš. Evo recimo, moja učiteljica iz osnovne škole, ona sigurno nikad ne pjeva. Znaš kako znam? Kako? Pa zato što uvijek vrijeđala đake, govorila im ono da su mazge i slonovi, znaš. Ona njima to kad je govorila, meni je dolazilo ono... Ma jebeš mater neko čudno osjećanje, znaš. Ja sam nju odmah gurnuo u čoša, inače ne klasificiram ljude, znaš, volim i bogate i prosjake i kurve i mace pravo. Nekako sam, kako bi ti rekao, široku pičku materu, već? Dobro, ste se bavili glumom? Glumom? Pa ja se glumom bavim još od 5. osnovne, gore u Domu kulture Crni vrh, znaš. To ti je gore na Vratniku, džar stanije, znaš. I mi gore spremamo ove premijere. Ove godine smo spremali 2 premijere. Babur Šahu u Srđadu i Šarinu loptu, znaš. Ja sam tamo igrao glavne role, znaš. A idemo dolaze neka novinarka da popriča s nama iz ekipe. Još sam se raspričao u pičku materu. Ljudi. Hoću to da ti kažem, znaš, došla ono da popriča s nama, do duše sa mnom je najviše pričala ta novinarka, znaš. Ja je počastio sokom, ono, hađijski, jebi ga, moraš živjeti do renomea. I popričala i otišla. Ja i zaboravio na to. Kad dođe meni daj džinca u četvrtak, kaže Mustafa, ispao si u novinama. Jebeš mater, kako sam sad obradovao. Otad nosim taj članak stalno sa sobom, evo ima i fotografija, ako hoće da vidiš šta iz moje ruke. Dječak s 1000 lica. 1000 lica? Ja. A šta to znači? Ja, pa to znači da umijem dobro transformišem u likove. Kako to? Pa na primjer sad gledam tebe kako ste tu sprčio i sad ja to pokažem. Hoš? Hajde da vidim. A dobro, ne morate mene, nekog drugog. Nekog drugog? Da. A mora li biti neko poznat? Ne mora. Može li jedan Čevabđas baš Čarši? Može. I da šta, on ti je bio u ratu od 41. do 45. Pa samim tim i 43. Jel tako? I sad
nekad je bio, kažem, tu ratu, a sad ima ovu čevabđinu, to je da je to neki mali nestarak. Evo, baš sam se raspričao u pičku materiju, ne da nema uglavnom priče. Samo rad, samo treba malo da se transformiše. Dobro. A ljutiš se? Ne, ljutiš se. Ovako, znaš, pa kreni. Pa sjedni, no. Tako sam ja 43. kaže, a uzme onaj ćevap i pojede ga. Ha? Šta, nije tebi nešto? Pa nije nešto. A meni je super. Ajde, možda će se ovo više svidjeti. Znaš šta, ima gore kod mene na vratniku jedna nana, znaš, i čuva dvojicu unuka, ovga Sakiba i Hamu, znaš, roditelji im otišli neđe u Srednju Njemačku, čini mi se gastarbajter, znaš, ali to nije važno, nego je važna ta nana i da njih dvojicu čuva. E sad, Sakib je težakar, znaš, i stalno težakao ga Hamu nanu i kaže jedne prilike: Nano, Hamo čopa pite. O, neka čopa, a kurac će za večeru. O, šta je? Nije valjda da ti ni ovo ne valja. Pa nije nešto. Pa jebo ga ti, meni je super, pa ja. Ne, dobra, ajde, možda će se ovo, svi to ovo je malo kulturnije, znaš. Ima gore kod mene navratnik usto, znaš, ja stanujem jedna komšinica, znaš. Ima jedno 4 godine. E tako tvoja vrstnica je, znaš. Samo što je ona dobrodržeća. Stalno stoji na prozoru da je nešto ne promakne, znaš. A uči engleski i sad stalno priča na engleskom. Zamisli kad to dvoje sudari. I sad ona stoji ovako jedne prilike nešto na prozoru, nešto tamo guzelja, znaš. Pozadnje od ozdo ide, na primjer, ova Sejda, njena komšinica, znaš. I ona njoj viče: Sejdo! Quickly! Nije skonto? Pa šta vam je to? Pa nije u tom poenta. Pa nego? Pa jesi skonto? Pa nisam. Pa jebi ga, šta ću ti? Pa daj da ti onda ispričam jedan vic, to ću sigurno skontat. Pa ljutiš se. Ne ljutim se, ajde ispričam. Pa baš me čudi kako nisi skontat. Pa da. Slušaj, idem ulicom, znaš, nervozno, nikakav, ono, poludio, znaš, čovjek kad ga vidi odmah zna da ga ne treba ništa pitat, znaš, naravno naiđe Sulje, odmah ga nešto pita. Čebala mujo, šta si to poludio? Ma kaže, pusti me, nema me ništa pitat. Ma šta kaže, lijepo te pitam, šta si nervozno, šta si poludio? Ma kaže, nema me ništa pitat kad ti govorim. A ma kaže, sad si me zainteresovao, šta je? Šta si nervozno, šta si poludio? Ma kaže, kad si toliko navalio, sad ću ti ispričat. Pa hoj, kaže, više ispriča, evo kaže. Uđem ja onu buređinicu i kažem onome, dajem pola kile bureka i jogurt, a ovaj meni kaže, nema jogurta. Pa dobro, kažem ja njemu, to nema veze, dajem pola kile sirnice i jogurt, on meni opet kaže, nema jogurta. Pa dobro, kažem ja njemu opet, to nema veze, dajem pola kile zeljanice i jogurt, on meni opet kaže, nema jogurta. Kaže, eto, bil ti poludio? Ma kaže, ne samo da bi poludio, nego bi uzeo na jogurt i sve mu ga ovako uđe. Ovo si vidi iz konto. Pa, hoš onda da ti ispričam još jedan vic da te malo opusti. Hajde, ispričaj. Ali znam dva. Jel? Znam jedan kokošinac i jedan džiđi-mić, pa koji će? Pa, kokošinjac reći. Prvo malo džiđi-mić. Šalim se. Evo slušaj, ima jedna farma, znaš. I na toj farmi sve štima, ali kokošincu ne štima. Znaš, neko gazdi krade pilić. I on odluči kad padne noć da će ući i čeka lopove, znaš. I pala noć, gazda će ući i čeka, a Suljo i Mujo krenuli u krađu, znaš. I ko će prvi premolit glavu kroz ono prozorče od kokošinča? Suljo će, Mujo će, Mujo će. I tamo za ono pile da ufati, znaš, a ovaj ga gazda dočeka. Joj! Kaže Suljo, šta je bola Mujo, šta to bi? Kaže, haj ti. Ja ne mogu od smijeha. Daj, je skonto. Je li dobar? Dobro. Ovo još jedan bolji. Sad se sjetio. Jedan životinski. Ajde, ljutiš se. Ne ljutim. Slušaj, prevozili životinje, znaš, preko okeana, znaš, i sad ono putovanje dugo, dosadno im, znaš, viće,
ja mislim nećeg igrat, znaš, kaže, slon, kaže, važi, kaže, hajmo, kaže, žmire. Ma kaže, kakve žmire, gdje što ti sakri toliki, kaže, odmah bi te našli, što si pametan, znaš. Viće žirafa, kaže, hajmo, kaže, ledenog čiće, kaj ti siš ledenog čiće, ne znam, tamo vam, znaš, viće majmun, kaže, hajmo čarabake, znate li svi, kažu, svi znamo, hoćemo, kaže, papagaj, ja ne znam. Kaže, taman kad ti ne znaš, ti bit čarabaka, znaš. I kaže, dok ti vežem oči, mi ćemo ti objasniti, znaš, kako se to igra. I njemu taman veže oči i tom objasniti, znaš, kad u tom trenutku zalutali torpedom pogodi brod, znaš, i sad je brodolom, tamo vidiš slonovu surlu, tamo žirafin vrat, tamo majmunov guzicu, znaš. A na jednoj maloj daščici bez jedne peruške i smaknutog poveza stoji papagaj. Ja zajebane igre. Znaš, ja sam ti još zaboravio reći, s ovim amaterskim pozorištem, znaš, idemo ti na ove republičke festivale amaterskih pozorišta, pa jedne godine ideš u Tešanj, druge godine ideš u Vlasenicu, ponekad odeš u Mrkonjić grad, znaš, tamo kad dođemo, to ti dođe ko metropola. E pa sad tamo kad smo bili, ovaj Istan Talić napisao za mene kritiku, samo tu rečenicu da ti jednu pročitam. Mustafa Suđuka je u predstavi Babur Šahova Srđada ostvario takvu rolu da se može s punim pravom svrstati u vrh bosansko-hercegovačkog glumišta. Ha, i što kažeš? U vrh? Ja. Pa dobro, šta tražite vi na akademiji kad ste već u vrhu? O, pa što jeboga, ti si na akademiji. U stvari čovjek uči dok je živ. I sad se izvađio. Eto, ne znaš šta bi tu više. Šta ste spremili? Spremio sam ulogu Fila iz serije Brisan prostor, onda sam spremio... Ulogu? Ja. Čitav ulogu? Pa čitav ulogu, ja znam od tog glumca sve uloge na pamet. Znaš koji je to? Koji? Jasmin Geljo. A valjalo on tebi? A valja? Meni je super. Hoćeš to prvo? Ajde da vidim. Duško Andžić, Brisan prostor, prva epizoda. I što kažeš? A šta vam je to? Pa to je ona uvodna epizoda, još se ništa ne zna. Znaš? Duško Andžić, Brisan prostor, druga epizoda. Uj, znaš šta je ovo? Šta? Pogodila ga čaura. Duško Andžić, Brisan prostor, treća epizoda. Jednu ljutu, što kažeš? Progovorio u trećoj. I Duško Andžić, Brisan prostor, četvrta epizoda. Pa šta radi to? Plači. Hoćemo sad ovoga Hamleta. Ajde. A znaš šta, nisam spremio na monolog što je trebalo, nego onaj drugi. Koji drugi? Onaj važniji. Pa koji važniji? Pa biti ili ne biti, jeboga, ti koji će biti. Ma ljutiš se. Pa ne ljuti se. Ali na engleskom. Što na engleskom? To mi je utjecao do neke vikli. Je sad skonto? Pa nisam! Pa jeboga ti, što bi to? O dobro, onda nije, nego gdješ ovoga Šekspira na srpsko-hrvatskom, naš Šimona melodika. Aj što ti misliš o tome? Pa dobro, ako je zbog melodike, onda u redu. Jest, sigurno. Izvolite. Može. To be or not to be? That is the question. Pa šta se opet sprčio? Sigurno me ne razumiješ. Nema veze, još ovo treće. Koje je treće? Poezija. Koja poezija? Poema. Koja poema? Čeka, bro, dok se kostimira. Znaš što mi je u koncepciji? A ljutiš? Pa ne ljuti. Hoćemo, Suđuka? Hoćemo. Evo sad ću. Ajde, Suđuka. Evo sad ću. Idemo, Suđuka. Evo idemo. Skender Kulenović. Stojanka, majka.
Kulenović, Stojanka, majka. Ajde, Sužuka. Aj ti! Ja ne mogu odgledati, evo momče. Skenjer Kulenović, Stojanka, majka, Knešpoljka, poema. Sva tri ste mi na sisi. Čapčala, jebi ga, ne mogu dalje. Ajde. Ne mogu da čim počnem, pomislim na ovo Čapčala i ne mogu se maknuti. Ljutiš se. Pa ljutim se. Nemoj se makar ti ljuti, molim te. Znaš, na meni su uvijek govorili Mustafa, ti si smiješljiv glumac, ti se smiješ na sceni. Jer ako neš Mustafa, uzet ćeš ovu Stojanku, ako se nasmiješ, jebeš mater Davić, to je to opet. A nemoj se makar ti ljuti, ha? Da ti ispričam dvije poslovice za kraj pa da se ne ljutiš, ha? Ajde, dobro da čujem. Ali moraš ti pogoditi. Dobro. A ljutiš li se? A ne ljutim se. Dobro. Slušaj, orao kad leti, promjer krila mu je 2 metra. Koliki mu je promjer krila kad leti prema suncu? Pa 2 metra. Nije nego metar. Sad imaš još jednu mogućnost da se izvadiš. Ajde da ti vidim. Ali skoncentriš se, nemoj da se brukažem. Dobro, ajde. Ajde. Što Indijanac gleda ovako? Baš to gledaš, ja znam što gledaš. Joj, pa kad bi gledao ovako, ne bi ništa vidio. Daj zdrav. Hoćete malo nazad samo. Neka ja volim da smo mi blizu ovako. Malo nazad samo. Znam, ja volim da smo mi bliže. Stanite nazad tamo kada. Jo. Ma ne tamo, ovamo bliže. Gdje? Ovamo bliže. Ja sad sam bio ovdje. Do stola, pa. Tamo, stanite tu. Sad sam bio tamo. Ovdje do stola stanite. Sad sam bio, joj. Tu stanite do stola tu. Tu stanite. Stao sam. Dobro. Smirite se, šta vam je? Šta je mi, šta? Smirite se, šta vam je? Smirite se vi, šta je vama? Možemo da počnemo? Može. Vi ste? Domančić Mirko, Roki. Smirite se polako. Smirio sam se, joj. Odakle ste vi? Odavde. Šta vam je čoveče s polako? Šta je vama, meni nije ništa. Molim vas, nemojte te priče. Smirite se, stanite fino. Ste vi nervozni, nemojte na drugog prebaciti. Smirite se fino, stanite. Smiren sam od uvijek. Šta ste radili vi? Šta ste po zanimanju? Invalid rada. Pa šta ste radili? A to, bio sam rovokopač. I šta je bilo? Upao u rov. I? I kop me prekrio. Kop me prekrio. Dobro. Smirite se, šta vam je? Smiren sam. Vi ste dobro? Jesam. A možemo da nastavimo dalje? Možemo. Pa šta vam je? Nije ništa. Mislite ovo? Da. Pojao sam onu urnebe salatu, pa tu malo giba. Dobro, idemo, možemo da nastavimo. Može. Šta ste spremili? Spremio sam kompoziciju, recitaciju, reklamu, sportaš. Šta sportaš? I sportaša, mislim, to, jo. Dobro, šta ćete prvo? Ovu kompoziciju. Koju? Žena. Izvolite. Može. Voljela me jedna žena, srce uzela, dušu opila, hej, žena. Dobro! Dobro je! Ma smirite se, šta vam je? Čovječe, Bože, ja sam smiren, što je vama, nemojte da me dekoncentriše. Stanite fino, šta vam je, ste bolesni nešto? Molim, Jeste bolesni? nemojte prebacivati na drugog bolest, molim. Idemo dalje. Idemo. Možemo? Može. Jeste sposobni? Jesam ova recitacija. Recitacija. Može. Rasti cvjeta zemljo radnih ljudi,
Neka mir na tvojim poljima vlada, mir tvom rataru, mir tvom seljaku, mir tvom rataru, mir tvom seljaku, mir tvom rataru, mir tvom seljaku. Šta je sad? Ništa, mir tvom rataru, mir tvom seljaku. Šta je sad, šta je? Ništa, Šta je bilo? Sad malo, moment. Ovako, uglavnom, da se mir uspostavi. Jel dobro? Dobro je. Ovu reklamu šta? Idemo dalje reklamu. Reklamu, da. Šta je? Ništa i ovo. Smirite se polako. Smiram sam čovjek. Ako želite da vaše auto da čaka duboku starost, ga zaštitite za antikorozitno sredstvo veden 24, Krka, Novo Mesto. Je dobro? Dobro je. I ovog sportaša. Dobro. Može. Da vidimo. Ovo je lopta. Dobro. A šta vam je to? Ču, šta je? DSP, moment. Pa koji je to sportaš? DSP! Pa koji, ne znam. Pa Pixio! Dobro, možemo dalje. Eto, šta je? Popustilo. Pa šta je popustilo? Šta je? Pa šta vam je? Ko da ću se usrat. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Vi ste? Vi ste? Vi ste? Pa ja sam! Ovdje. Recite mi vruće, hladno. Ovdje, vruće, ajde, ovdje. Ne! Ovamo. Ovdje, hladno, vruće. Pa gdje ste se sakrili? Ne boli vas patak vaš. Ajde, sjedite. Tako. Kako ste? Dobro, kako ste vi? Nisam nešto najbolje. Pa šta vam je? Ma naka me žgaravica muči. Hoće mi duša na nos izići. Pa šta radite to? Molim, Šta to radite? zepce navlačim. Zašto? Blato je napolju rekao da se ne unosi, a i red je, jel tako? Jeste vi za jedne? Ne, hvala. Rekao, ako vam se none uščule, imam ja tu nekoliko pari. Eto Možemo ga. sad. Sad more komotno. Dobro. Niste napisali ništa o biografiji, ne znamo ništa o vama, kad ste rođeni, gdje ste rođeni, ime oca, ime majke. Čekajte, samo polako, ne mogu stići. Dobro, ajde polako. Vi ste? Zovu me Mema, pravo ime mi je Mensur. Dobro, A ime prezivam se oca, Geljo. ime majke, Mensur, kad ste Mema, rođeni, gdje? Pa ne mogu stići. Ajde od početka idemo. Idemo od početka. Ajde. Zovem se Memo, tako me u stvari samo zovu, a pravo ime mi je Dobro, Mensur. ime A oca, prezivam ime se majke, Geljo. Pa ne pa more, ženo. neorganizovani smo. Ajde idemo, znači vi ste Memo. Nadam se da ste to već zapamtili. Dobro, ime oca. Mensur. Oca. Mensur. Mensur, kao Ben Hur, znate ono. Ime majke. Mema je zovemo od Milja, a pravo ime je Mensura. A svi smo Geljo. Dobro, jeste služili vojsku? Nisam. Imao kila. Kad ste rođeni? 02-01-1944. Pa šta vam je to? Datum rođenja. Pa koji je to datum? 02-02-01 januar 44. 44. Jeste.
Pa zar niste malo prestari za glumu? Kako mislite prestar? 44. godište. Pa šta, Ljuba Tadić je stariji od mene. Dobro, jeste učili neku školu? Jesam, naravno. Šta imate od škole? Čitanku. A ne to, koliko imate razreda završeno? A to mislite, malu maturu. Znači 8 razreda. Nije, mala matura je 4 razreda, velika 8. Dobro, šta ste spremili? Spremio sam sve. Šta to sve? Pa kratku erotsku kompoziciju i jedan događaj. A Hamleta? Hamleta nisam. A zašto? Pa nisam ja taj tip glumca, znate. Kako niste? Pa Hamlet je nekako šizoidan, znate. Dobro, šta ćete prvo? Prvo vi kratku erotsku. Izvolite. Hvala. Mala moja, evo ti ga, evo. Pa sa njega gledaj Sarajevo. Da nije malo prosta. Malo. Sekundica. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje. Događaj. Jeste. Kakav je to događaj? Uzbudljiv. Ali ga ne mogu izvesti sam. Kad bi mi mogao Rocky pomoći. Dobro. A trebao bi izaći da se presuvuče. Dobro, ali brzo. Sve ide brzo. Šta je bilo? Izgleda da me neko prati. A stolica je živahna, jebo je patak. Mogu Lunić? Izvolite. Ja čekam da me pozovete, reko, red je. Izvolite, izvolite. A? Al sam gladan, njam, njam, njam. Al sam gladan, Zatvoreno! Zatvoreno, fajronat! Ma daj molim te da jedem, gladan sam. Pa kako je evo, momčino, počinjem dinastija za 10 minuta. Pa jebote dinastija daj da jedem. Jebote dinastija! Pa znaš li ti, mamak, da selom treba u ovoj da abortira, a? Boji se da se šta ne iskomplikuje, znaš? Tabravdić! Izvolite! Je li ovo bulegdinca kod Tabravdića? Jeste, izvolite! Ma da, rekao si mi u Banja Luci da ti je najbolja pizza, pa dođu da probam, daj molim. Šta kažu u Banja Luki? Eto to. Niđi. Šta kažu u Banja Luki? Najbolja pita da ti je ovako. Kod Čabarovdića najbolja pita u gradu, ja. U Banja Luki, vele, a? Šta kažu, bili je mrtva usta, jel, a? Bili je bolestan, jel? A? U Banja Luki, vele, jel? Jeste. Jesi, momčino, siguran da tebi pita treba, a? A nije da ima meku stolicu, pa ono mora malo ovako. Šta je? Meka mi stolica. Probaj s ovom tvrđom. A nemoj sjetiti, sam rekao da vam dinastija počinje za 10 minuta, a? Dobro. Ajde, šta ćeš brzo? A šta ima? Ma nema ništa, šta ćeš pojeti? A? Pa to. Šta to? To šta ima? Za Pa pojest. standardno, brate, burek, burečke, sirek, sirečke, zelje, idemo. Sirečke. Sirečke, ide. Kak je dečko sirečke, pa nema ta pita. Pa kako nema, sad ću rekao? Fino nema, ko je rekao? Ja sam rekao burek, burečke. Sir, sirnica i zelje, gdje vidiš sirečke, a? Ovdje. Ne laži, to je sir, jebolite patak. Vidiš da je sir? Dobro. Ova tu sirnica. Sirnica, ide. Nemoj mi sjediti. Znaš da ja imam oči na leđima, a? Vidim. Malo je
se ohladila. Dobro, nema veze, ajde. Ne smeta, bolje će ti pas Merzelda. Aha, dobro. Može li 30 deka odluka? Može. Mare. Ustani. Izvini. Probaj kakav je, bili je mrtva usta, jela, a? Čekaj, probam, bi. Jesi za mlijeko? More. Ide mlijeko. Ajde. Pa šta to radiš ti? Ništa, mam to. Pa šta radiš? Pa nemoj me šetat, nisam ja golub, jesi normalna? Da, jogu, padi. Ide mlijeko, zašto me šetaš? Friško je, probaj. Dobro. Pa ti opet mrviš. Pa neću ja za tobom, ti si dijete državno. A dobro, hajde, Pa šta je dobro? Hajde, bježi mi napolje. Bježi napolje. Pa bježi nervozno. Od ga ne stigo, sve bi ga karate udarcu. Vidi šta radi ovdje. Ko da su vrapci, jeli? Kulture naše. Jebote patak, Banja. Jebo majko, ono da ja ne platim. Dečko, bolje ruka, halo, dečko. Dobar dan. Vi ste? Davor Stevanović. Hoćete malo glasnije? Davor Stevanović. Glasnije malo što. Davor Stevanović. Šta ste spremili? Spremio sam sve što treba. Spremio sam monolog, spremio sam recitaciju. Za monolog sam spremio nešto što sam ja pisao, a za recitaciju sam spremio jednu tužnu pjesmu o Keru s njenih 7 malih kućića. Spremio sam sve što treba. Šta ćete prvo? Prvo ću kesu. Molim? Kesu. Šta kesu? Pa kesu da ostavim. Ostavite kesu. Možemo sad? Možemo. Šta ćemo prvo? Ne znam, mene je svejedno, tako god vi hoćete. Mogu monolog, a mogu recitaciju. Dobro, svejedno. Pa šta ću? A šta god vi hoćete, izvolite. Monolog. Dobro. Ili ću recitaciju. A dobro, ćete li recitaciju? Hoću? Ajde, izvolite. A mogu i monolog. Dobro, monolog i recitaciju, ali počnite već jednom. Pa ne znam, meni je svejedno, tako god vi hoćete. Dobro, i nama je svejedno, hoćete li monolog? Hoću. Monolog zato što je duži, pa ću onda recitaciju zato što je kraća. Dobro, hajde monolog. I ću recitaciju zato što je kraća, pa ću monolog zato što je duži. Možete vi recitaciju? Hoću. Hajde onda recitaciju. A mogu i monolog. Dobro, monolog i recitaciju, ali počnite već jednom. Pa šta ću? Pa idemo, ajde. Monolog. Monolog. I ću recitaciju. Hoćemo monolog? Hoću. Pa ajmo monolog. A mogu i recitaciju. Šta je? Šta je sad? A vruće mi je. Pa raskomotite se. Skinite kapu. Polako, Davor. Polako, šta ste se nazvjerili? Polako. Polako. Mogu ja i brže. A hajde onda brže. Šta radi? Šta to radi? Omlažim kaput. Pa je li vam vruće? Pa je, skinuo sam sako. Pa što ste skidali sako? Zato to mi je vruće. Pa šta vi hoćete sa sakom? Pa ne, Davore, ajde, idemo, ajde, brzo, ajde, požurite, obucite nešto, idemo, ajde. Ajde, obucite se. Ajde, obucite, šta čekate? Pa šta? Ajde, pa svejedno, obucite nešto od to dvoje. Ajde, idemo. Šta ćemo? Hoću ovaj. Ajde, svejedno, obucite taj. Hoću ovaj. Pa dobro, obucite taj, ajde. Ovaj. Taj, obucite. Ajde, idemo. Šta je bilo, Davore? Šta je bilo? Pa nema mi ruke. Ajde, ponovo pokušaj. Zama ponovo nema je. Ajde, fino, polako, ponovo, ajde. Fino polako. Zama fino polako, nema je. Evo je.
Idemo, idemo, da. Evo i druge. Dobro, možemo sad. Dobro, šta smo rekli? Kaže sam bez sakola. A šta ćemo prvo? Monolog ili recitaciju? Monolog. Monolog. Hoćete vi recitaciju? Hoćete vi recitaciju? Hoću. Pa ajde onda. A mogu i monolog. Ajde monolog. A nećemo recitaciju. Nećemo recitaciju. Pa što nećemo recitaciju? Idemo monolog. Monolog. Pa bolje, zato što je duži, pa ćemo onda recitaciju, zato što je treća. Dobro. Sve jedno gdje ću? Sve jedno. Bombo za prim 1988. Dobro, samo polako. Bom. Šta vam je to, bom? Nije bom. Bombo za prim. Pa šta je to? Pa naslov. Kakav naslov? Pa znate no, što presedni ima. Primicovoj, Juliji. Pa prva slova stihova je jednako naslov. Pa tako i ja. Bombo za prim. Bosanska monodrama za prijem. Ma znate no, presedni to ima. Znam, Šta me pitate kad znate? Bombo za prim 1988. Davor Stevanoviću, Bosanska akademija napravljena je da ti na njoj studiraš. Jer tko može tvrdi da ima više talent od tebe, ne može nitko. I oni to osobe daju. 4 mjeseca spremu se zovcu uzvišenog cilja, to jest Narodnog pozorišta u Sarajevu. Pravda ruva, biće prime. Samo tako nastavi. Pravda ruva, biće prime. Samo tako nastavi. Pravda ruva, biće prime. Dobro je. U redu, ima toga još. Dobro, idemo dalje. Znate da imitirate? Pa znam. Koga? Pa znam više i njih. Koga, na primjer? Znam Branka Mikulića. Eto, Branka Mikulića. Ne smijem. Ajde, dobro, šta je? Ne smijem. Ajde, slobodno. Ne smijem. Ajde, slobodno. Ne smijem. Ajde, slobodno, kad vam kažem. Hoćete vi slobodno? A zašto ne smijete? Nako. Znate sami kako to kod nas ide. Kažeš jednu, kažeš drugu, pa to neko pomiješa. Dobro, koga znate još da imitirate? Znam Franu Lasića. Eto, Franu Lasića. Pa kako ću? Pa znate da imitirate? Pa znam, kažu mi da licim na njega. Je li? Ali Frano kad pjeva na moru. Kamera ga snima, ima djevojku, a ja nemam ništa. Pa dobro, vi zamislite da imate sve to. Lako je reći, zamislite, gdje je tu? Kad nemam osnovnih sredstava. Pokušajte da zamislite tako. Lako je reći, pomisli, pa gdje su ta osnovna? Pa znate šta bi mogli? Kad recimo vi ovdje bili kao more, znate, a ja sam kao Frano Lasić. Pa imamo more, imamo Franu, znate? A kad bi mogli Simonida da uđe da mi bude kao djevojka i Marko Krajević da mi bude kao kamera, znači da me snima, kao televizija. I još ja kad vam dam znak ovako rukom, znate, da svi susite. Pa, i to je sad kao ugođaj, znate. I sad imamo sve kao. Eto, vidite da može. Može kad se hoće. Može. Može. Simonida, Marko! Simonida! Ajde, idemo, brže. Pomaknite sto malo nazad. Malo nazad sto pomaknite. Malo? Da. A pomjerite pola metra nazad. Pola metra nazad pomjerite samo. Pola metra? Da. Idemo, Davore. Hoćete vi možda 70? Ili 30? Meni je svejedno. Idemo. Ili 180? Idemo pola metra. 50? Da. Pa puno je 180.
Idemo, brzo. Ajde, ja ga popim se, ajde. Ovako, ja kad dignem ovako ruku, a vi svi skupa, i ovi gore i ovi dole. Znači, ja ovako, a vi ovako. Morska bezdan. Pucina. Hridina. Jadna hridina. Pravo lajstva s ovim djevojkom koju iskreno volim. Kamera snima, more susti. Samo more sve znalo i o tebi i o meni. Ostali smo sve do jutra zagrljeni, zagrljeni, zagrljeni nismo bili onog časa, onog trena, kad je pored mene prošlo tvoje lice, tvoja sjena. Zagrljeni, zagrljeni, kad me gori valce pjeni, govorili nismo ništa, zagrljeni, zagrljeni, zagrljeni. Zagrljeni, kad mi gori valce pjeni, ljebe se meni. Idemo dalje. Idemo dalje. Šta je bilo? Nisam ja ništa kazao za ovo da izvinete, jebe se meni. A to se njemu jebe. Dobro, ajde idemo dalje. Sviđite dalje. Sviđite slobodno. Tako, šta smo rekli Davore dalje? Recitacija. Recitacija. Dobro. Stolica. Šta stolica? Šest. A, dovucite stolicu, sjedite slobodno. Da dovučem? Da. Šest. Pa, sjedite. Jesenji. Idemo, Davore. Uneste mi ova stolica. Pa ustanite ako vam smeta. Ma svejedno. Ili već kad sam donio da ja sjednem. Pa sjedite. Ili ako vi hoćete da ja ustanem. Pa dobro, sjedite ili ustanite, ali počnite već jednom. Idemo. Pa šta ću? Ajde, sjedite i ustanite, počnite već jednom. Pa šta ću? Pa ne znam, hoćete da sjedite. Pa vi ne sjedno, tako dio. Pa dobro, i nama je svejedno, ajde, hoćemo početi. Sjedite, ustanite, ajde. Idemo, Davor. Ajde, sjedite. Pa šta ću? Hoćete da sjedite? Svejedno mi. Hoćete da sjedite? Pa mogu. Pa sjedite onda. Idemo. Idemo. Joj, Šta je sad? ja vježbao stojeći. Pa ustanite onda. Šta je, Davore, sad? Šta je bilo? Ajde, idemo, ajde. Šta je bilo? Opet stolice, šta? Idemo, Davore, ajde. Hoćemo li početi? Idemo! Pa šta se deli? Ajde, ajde polako, Davore, ajde fino, ne derem se. Polako, fino. Kako se ne derete kad se derete? Ajde fino, polako, idemo. Jesenji. Jutros, rano, gdje štrm, šumi, lupka, te se bijeli trska u guguti, sedmero je ostavila kucka, sedmero je ostrenila zuti. Do sumrak grla ih gnjezdo, lizala niz dlakusto rudi, i slivo se mlak sok neizbježno iz tih toplih materinskih grudi. A uvečer, kad zvina juri, da zauzme motku ili prut jak, izišao je ta domaćin tamuri i sustenad potrpo u đak. A ona je za tragom trčala. Stizala ih kao da uhode i dugo je drhtala nezamrzla površina vode. I dok se vukla, legu u svom potmini, zavijala bolno nad svojima,
Presjetio se nad izbom Vučini ko jedno od kućića njeni. Zurila ju sod plavi, glatki. Zavijala bolu nad svojima, a mjesec se skotrljao tanki i skrio se za hum u poljima. Nijemo, ko bez milosti ili sreće, kada je bace kamičak ili te, pale su i njene oči seće, ko trag zvijezda u snijeg. Pale su i njene oči seće. Šta je bilo, Davore? Šta je bilo? Davore? Šta je bilo, Davore? Šta je bilo? Šta je bilo? Nared sam tužnu pjesmu, ovdje se neki smiju. A i vi neki ozbiljniji čovjek, sjedi Davore, ustani, lezi, tamo, vamo, lijevo, desno, kada je meni sve jedno. Znate šta? Majte vi sve u piznu materinu. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Bogoljub Šaulić iz Bosanskog Grahova. Šaulić? Šaulić. Šta vam dođe onaj pjevač Šaban Šaulić? Koji pjevač? Šaban Šaulić. Jao, profesore, po njemu Sliman, idemo dalje. Idemo dalje. Šta ste spremili? Sve što je potrebno, pjesma, monolog, recitacija, sve znam. Izvolite. Jel mogu? Šta ćete prvo? Recitacija. Dobro. Suara, Plavi orkestar. Izvolite. Molim? Nisam baš najbolje artikulisan. Suada, Plavi orkestar. Ti si meni sve. Ti mi daješ sve. I kad tebe nema, teško mi je. Suada. Noća sam te slivo, ko ti parmak, ja te odvaljivo. Dobro, idemo dalje. Idemo. Šta ćemo dalje? Jel može jedna meksikanska nostalgična? Izvolite. Jel mogu da uzmem? Šta? Gitaru. Pa uzmite. Hvala. Kad čuješ trubu i uzmi sombrero i svojoj drago još jednom mani s njim. Brr, ja. Ne reci udani zašto se žuriš, ali sa sobom ponesi moj mir. U tvome oku vječna ljubav sja i samo jednom još meni reci ne. Bravo, Bogoljube, bravo. Ne znate vi što znači Bogoljub na latinskom? Šta? Amadeus! Idemo dalje. Dobro, šta ste radili vi, Bogoljube? Ja sam završio gimnaziju u Bosanskom Grahovu. Odsjek sistematika informatike, bavim se poezijom, sviram gitaru, završio sam KRA. KRA. Šta vam je to? Pa KRA! Pa šta je to? Kurs radioamatera. Od muzike slušam Bonnie M, Kseniju Erker, a od estradnih ličnosti obožavam Dragana Đajića. A zašto Dragana Đajića? Pa zar se ne vidi po frizuri? Idemo dalje. Dobro, jeste se bavili glumom? Jesam, glumio sam u emisiji Znanje i manje. Šta ste radili tamo? Statirao sam u kukuruzu. Ali samo u prve 2 emisije, u 3. nisam radio ništa. A zašto? Pokupio me Mile s kombajnom. Idemo dalje. Znate da imitirate? Znam da imitiram razne imitacije. Koje? Domaće, ratne i strane filmove, još svašta. Dobro, izvolite. Ali da vi pogodite. Dobro. Jel se ljutite? Ma ne ljutim. Ma da bude interesantnije, može domaći i ratni. Dobro. Ba, koji je film? Pa Kozara, kad Bata Živinović ne da, onaj Njemac buši. Onaj mali plače, znate? Znam. Jel bio težak? Dobro. Ma nije, može savremeni? Izvolite. Jel može Marko da mi pomogne? Može. Marke! Bravo. Jel može savremenjak? Može. Ajde. Ovaj nije težak film. Ja sam u ovoj sceni ljuta pada kiša. Može? Može. Može.
Plačeš, pičko, plačeš. Ne plaćem, mate mi. Koji je film? A Doli Beo. Doli Beo. Je? On je malo prehlađen, brza. Što? Nije sav svoj. Pa znate šta je uradio na političkoj nastavi? Ne. Ušla profesorica ljuta, kaže, ko mi kaže definiciju nacije, daću mu 5. Znate šta je on rekao? Šta? Meni na vrh jezika može 4. Budala! Budala! Pa znate li šta je on po zanimanju? Šta? Pa mesar! A šta je vama rekao, da je došao iz Njemačke, jel? Da. Pa mesar je, on laže. Znate kad mu ušao čovjek u radnju? I? I pitao ga, imate teleću u glavu, kažem, ma nije to se, ja tako češljam. Budala! Ne možemo svi biti inteligentni, jel tako? Idemo dalje. Dobro, idemo dalje, Bogoljube. Jel mogu da imitiram jednu savremenu životinju? Izvolite. Pa. A koja je to životinja? Pa zagi! Jednu priču u slikama kad bi mogla. Izvolite. Jesam dosadan, ja nisam? Ma niste. Jednu priču u slikama. Dobro. Au, au, au! Hajlali, hajlala, hajlali, hajlala. Pa koja je to priča? Pa ne znam. Pa ne znam. Au, au, au! Hajlali, hajlala, hajlala. Pa ne znam koja. Paska i vuk, brate dragi. Pa znate od našeg poznatog Nobelovca Krleže, znate se. Dobro, još nešto. Ajde. Jel mogu jednu reklamu? Dobro. Jel može Simonida? Može. I Šiši Marko? Može. Marko, Šiš, Simonida! Zdravo. 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 Vidite kolika susta kod Simonide kad se nasmije karmine na ušima ostaje. Sama sebi na uho šapće. Profesore, a znate li vi da je Bogoljub glumio u jednoj našoj domaćoj seriji? U kojoj? Kuda idu divlje svinje? Znate šta je radio? Šta? Predvodio krdo. A šta je on rekao za mene da imam teću u glavu, jel? A njemu glava direkt iz guzice, jel? Profesore, a znate šta bude kad Simonida skine grudnjak? Šta? Zategne joj se lice. Možemo reklamicu sad. A ti ćeš vidjet kasnije. Šta je Jel bilo? možemo nas dvoje još nešto? Ajde da vidimo. Jedan film, jednu reklamu. Dobro. Hvala. Može film. Koji je film? Pa koji je film? Fatalna privlačnost. I jedna reklama. Ajde da vidimo. Ona neće stati na svoje noge koštana. Da vas pitam, Bogoljub. Jel mogu da imitiram samo još nešto, molim vas? Jednog vašeg studenta sa akademije. Ajde da vidimo. Jel može, vi izbrojite do 4, u stvari izbrojite do 4, a onda glumim, jel može? Dobro, Jedan ali- vaš student sa akademije. Dobro, ali brzo. A kada vam ja kažem, počnite, brat, može? 1, 2, 3, 4. Svako misli da će nadmudriti sve ostale. I u tome je naša nesreća. Kakvi su ljudi Bosanci? To su najzamršeniji ljudi na svijetu. Ni s kim se istorija nije tako pošalila kao s Bosnom. Do juče smo bili ono što danas želimo da zaboravimo, a nismo postali ni nešto drugo. S nejasnim osjećanjem stida zbog krivice i otpadništva nećemo da gledamo unazad, a nemamo kud da gledamo unaprijed.
Nesreća je što smo zavoljeli tu svoju mrtvaju, pa nećemo iz nje, a sve se plaća, pa i ta ljubav. Zar smo mi slučajno tako pretjerano meki, surovi, raznježeni, tvrdi? Zar se slučajno zaklanjamo za ljubav, jedinu izvjesnost ovoj neodređenosti? Zašto? Zato što nam nije svejedno. A kad nam nije svejedno, znači da smo pošteni. A kad smo pošteni, svaka čast našoj ludosti. Emir Hadžihabizbegović. Od ovo čije se koži bolje osjećate, u svojoj ili u njegovoj? Kako ću se u njegovoj koži bolje osjećati kad je on pao na godinu? Ma nije, šalim se. Emir je dobar, samo vrate, mlihav i mlotav, a vidite mene, ko Rambo. Da vas nešto pitam. Zaboravila sam reći da se bavim i političkim stvarima. Jel? Bio sam na radnim akcijama i tako dalje. I šta mislite o radnim akcijama? O radnim akcijama? Mladost, ludost. Jeste čuli za ovaj zakon što je izglasan u SAP Vojvodina? Nisam. U SAP Vojvodina zabranjeno je da se puši u službenim automobilima. To je zakon. Tako da ovi drugovi iz SK, mislim službenih kola, mogu da popuše na teritoriji Srbije. Ma jeste vi Bosanac? Jesam. Pa nema veze i ja sam. I znate vi zašto Bosanac drži kraj kreveta jednu čašu punu vode, jednu praznu? Zašto? Možda ću jutro biti žedan, možda neće. Ništa nas ne smije iznenaditi. Kad nas pita, znate kad se trkali Bosanac i Crnogorac na 100 metara? I? Crnogorac stao na 60. a Bosanac zalutao. Ma što se ljuti? Ma ne ljutim se. Da vas nešto pitam. Šta? Znate kad su postavili u kosmos dva psa i Bosanca? I? Johnny, Alesija i Hasi. Da. Znate vi? Ne znam. Postavili kosmos Johnny, Alesija i sad uspostavili kontakt sa zemlje i kaže: Halo Johnny, javi se! Uđi u kurs 224, ja spremi raketu prema Saturnu, zdravo Johnny, Halo Alesi, javi se, Uđi u kurs 226, raketu prema Neptunu, zdravo, Halo Haso, javi se, kaže ovdje Haso, na hrani kerove ništa ne diraj. Šta se ljutite? Ma ne ljuti se. Ma ljutite se. Ma nemam razloga. Pa jeste stvarno Bosanac? Pa jesam. Pa hoćete nam gdje mi pobjedimo? Ajde da vidimo. Ponudio Slovenac Bosancu dvije jabuke, jednu veliku, jednu malu. A Bosanac, hop, pa za onu veliku, kaže Slovenac, sram te bila barabo jedna bosanska, kako te nije stid, kaže Bosanac, pa što? Pa skromni ljudi uvijek uzimaju manje. Kaže Bosanac, oj budale, pa da sam ja tebi ponudio veliku i malu jabuku, koju bi ti uzeo? Kaže Slovenac, pa malu, pa kaže, to ti mala jebota ona. Lako prihajamo. Politički? Ajde, ispričaj. Ispričaj. Ali ovo nije vic, ovo istina. Jel? Pa nema više kod nas viceva, sve istina. Znate vi to? Pa ajde. Kad je Mikulić otišao kod Regana. I? Kaže, kako vi Amerikanci imate para, mi nemamo para. Kaže, Regan, pa nemaš dobre saradnike. Kaže, kako kaj sad ćeš da vidiš? I Regan zovne ovog za spoljnje, George Schultz, znaš, za poslove. I oni se upoznaju tako, kaže, Regan njemu gledaj sad Mikuliću. Kaže, Schultz, matici ga rodila, nije ti brat, nije sestra, ko je? Kaže ja, gospodine predsjedniče. Jesi, kaže, vidio Mikuliću kako oni brzo odgovaraju. I sad se Mikulić vrati vamo kod nas i zovne ovog Budimira Lončara, znaš. Kaže, Budo, matici ga rodila, nije ti brat, nije sestra, ko je? Kaže, nemam pojma, pa kaj je George Schultz. Jel mogu da uđu ovi što su bili, samo da nam nešto kažemo? Dobro. Jel može? Izvolite. Siki, Srki, Mrki, Davide! Bravo! Profesore, znate šta bi bilo kad bi vi nas primili na akademiju? Šta bi bilo? Šu!